Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like before you somehow you continue no hlamala mina, of course, between Shonga Rangani and the Severa Peres Rangani. Yeah, so iti 27th of May kuna post leyi nga rhangana, of course a nga fika a yi posta la nga fika tsala ku tibalo khale a ta ha ngheni dorobeni a ni mitwi ni mixiniwe ngopfu ku Master T ku na posta ala famba yi cheka ku ndleka yini. So of course leri i risimu ra Mr Post muka gaza line leyi huma kona la so tibalo khale so ni sungule ni line as Master T. Sungula ni nghena ka akhawunti ya Severa Peres Rangani just to make sure swilo swa mina swi confirma kahle la ni languta tigigi ni kuma ku hayi tigigi yi le ku tikumeni tigigi ti kona ti nga ti nga tala ngopfu mara hayi tigigi yi le ku tikumeni swi vona ku no man this has nothing to do with gigs ku hava ku swilo leswiwa swi nga kha swi fambisana na tigigi ma yi kuma na mhaka leyiwa. Then loko hi ya ka post leyi nga vuya tlhe yi update on top hi fike hi vona Shonga Rangani, of course a fatsela ku misava i ya Yehovha na leswi nga ka yona n'wananga a ku ni hlekete comment leyo hulu patwini hi ri avuxeni. Se hi vhete hi swona ku no loko se hi tlhela ka post leyi nga hi hundza swiloko a ku boha Severa Peres Rangani na kona mi nga ma hleketa Severa Peres Rangani, of course loyi ku hulu patwini hayi ka Rangani. Of course leswi a ku va ku ri more response ka risimu ra Shonga Rangani ro na mina ni hulu ka wanuna waloye yi ku hayi hulu wa le patwini leyi hayi la ka mina. Video ya ha ri kona ka channel ta vekela a link on top comment. Ma kona mhaka leyiwa it has nothing to do with gigs so ku ndleka hi Master T so since already se hi na ti-post timbirhi ti twala ku tiya ka Severa Peres Rangani tibalo khale ta ha ngheni dorobeni. If you remember relationship liya loko yi endliwa ya Severa Peres Rangani na the new wife a ku rhengiwa hi Shonga Rangani permit a ku ri ya Shonga Rangani in a way you relationship liya leswi a swi endla ku relationship liya ya Severa Peres Rangani yi va yi kha yi vila i ku a ku va kha ku vavisiwa Shonga Rangani. That was the whole purpose ya relationship leyi a ku ri ku va kha ku vavisiwa Shonga Rangani na leswi va nga hambanisa xiswona obviously hina timenemene a hi dlaya hi content nkarhi luwa hi leswi a swi ndlise swona na mucato loko wu endliwa the whole purpose a ku vavisiwa Shonga Rangani and swandla beef ya mucato yi ri kona guys swandla yi ri kona ni ta mi vekela track list ya Shonga Rangani kwalano ku nga track 9 swi tikomba na ngo yi nga hetela yi ve beef towards relationship leyi ya Severa Peres Rangani ya ku ta tlhela hi hlamusela kambe loko nkarhi wu kha wu famba hi ta khe hi vona swilo swi ku endleka yini kahle kahle ma yi kuma ya na mhaka leyi. So what I'm trying to say ku loko hi zama ku koneketa ti-post letimbirhi leti tibalo khale na mhaka leyo hulu patwini leswi nga swi kha swi imply ku Shonga Rangani i kombisa ku nga va ku na a problem eka relationship sweswiwa ya Severa Peres Rangani na the new wife. I think leswi a nga va kha zama ku va kha hi kombisa swona swo ku na issue yo karhi yi nga kona between them because a ni sweswiwa permit Shonga Rangani i tekini yi tekini se permit ya yena i fambe na yona like a swa ha ri kona leswo sweswiwa swi trenda swilo sweswiwa hi ku loko ta tlayinga Shonga Rangani and stuff like that because na ku ni cheka page ra Severa Peres Rangani like in terms of posts ni vone hi nga ku se khale nyana loyi nge za yi posta na nghamu a ni tivi kumbe yi ta tlhela yi posta sweswi yi kota ku reply a ni vhele leswa so munhu loko a vekile Peres Rangani za a reply mara ku hi sweswi Master T a endlaku video hi ti 28 ta May swi nga na 5 months already. The last time loko yi posta a ku ri January hi ti 21 loko yi posta na nghamu as we can see a ni ma swa ku hi sweswo a ku za ku postiwa nchumu swin'wana ku hi page ra yona laniwa ma yi vona mhaka leyi. Then matimba kwalano I think this comment is interesting leyi nga fika yi tsala yi ku mina ala a dorobeni ti nge he ngheni baby leswi yi nga fika yi kombisa swona even then hey Shonga Rangani fika a kombisa ku a va rhenki hi va vona it's basically more like ti-posteni trenda ni mi vona ku ya mahlweni a ni se mi tekanini manjheni like se i vukati manjheni a ka ha ri leswi wa swa ti-relationship postani mi vona rhenkangi mi vona a ni minkarhi liya ma ri henhla ka permit ya Shonga Rangani se sweswiwa lowun'wana se i le ndzeni ka vukati manjheni a ka ha ri swo a va ri girlfriend so rhenkani hi mi vona ra
So in conclusion, as I'm saying, xo nga rhangani laha ebifasi va press rhangani and bifela ra kona swi tikomba ingaku ku nga va ku ri na some sort of an issue eka relationship ya yona, of course, with the new wife. Ma yi vona mhaka leyi se mara hi ku vuveve byi tata hi ta hi kha hi languta ku nga ku ri yini na hi yimela solid information. Mina ni nge ripoti ni hala na hala ni master t vhele ma ni swi tiva na n'wina ni ta ni kha ni zama ku va ni vona ku problem yi le kwini hi leswo. Se na gongota se na gongota Captain Val u ta hlata kha u nga swi lavi wa swi vona le kwihi sweswi se na gongota papa u ta phalaza kha u nga swi lavi se le Cape Town se no gongota papa wa ni vona musi se no nghena wa xi vona musi